Siyathobeka sinamukele ngaphansi kwe-YouTube channel uSiba LukaZulu. Uma uqala ungena ngaphansi kwe-YouTube channel, siyakunxenxa ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, ulike ividiyo yethu namhlanje, uphinde ushare nokuphawula kwakho. Isifundo sethu sanamhlanje sizobheka izinyanga zonyaka, months of the year, ngolimi lakithi lakubantu. Inyanga yokuqala onyakeni uJanuwari, ngesizulu esithi uMasingana. Inyanga endulela uJanuwari uFebruwari, ngesizulu esithi uNhlolanja. Kuphinde kulandele inyanga kaMarch, ngesizulu esithi uNdasa. Inyanga yesine esinayo uApril, ngesizulu esithi uMbasa. Inyanga kaMeyi ngesizulu sithi uNhlaba. Ebese siba nenyanga kaJuni phakathi nonyaka okuyinyanga yesithupha esithi uNhlangulana. Inyanga elandela uJuni inyanga kaJulayi esithi uNtulikazi. Inyanga eyandulela uJulayi inyanga kaAgasti esithi uNcwaba. Siphinde sibe nenyanga kaSeptemba esithi ngesizulu sakithi uMandulo. Inyanga ka-Okthobha ngesizulu sithi uMfumfu. Inyanga eyandulela uMfumfu inyanga ye-11 uNovemba esithi ngesizulu uLwezi. Ebese siba nenyanga yokugcina onyakeni inyanga kaDisemba esithi ngesizulu Zibandlela. Sizazophinde sichaze ngomsuka walezi zinyanga. Okwamanje sikunxusa ukuba usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel uSiba LukaZulu, ulike ividiyo yethu namhlanje, uphinde ushiye nokuphawula kwakho.